Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sport Scooter Aerox 155. Ringkat bakanet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Confederation of Khasi Jantia and Garo Peoples hak nyotrik no pra arajar arpuar kalatarwaya ka sarkar jala mantung na Bharat Sanchar Nigam Limited nakabentaban pentrikam no ya ka AIS 140 Vehicle Tracking Project Hamigalaya hak jengkren bikala patai kubur hading gejingkandu yu sembut menteri rangba gajala uba prestun tensong u presiden kaseng uba Dundee Khongset ulayuthu ba kaseng kalayo jingtip ba ka sarkar India kala patha ya ka sarkar Meghalaya bandan no laga jong gejing trekam haman lagi jela bat ban mang pisaru lingba ka nirbhaya nakabenta ban petrekam ya ka AIS 140 Vehicle Tracking Project Hamigalaya ka Union Government lingba ka Ministry of Road and Transport they lingba katu kejingja jo katu ka case nirbhaya case tiklawan da kata ka order ka notification ba borok ki jala ke di petrekam ya gani ya kata ka AIS 40 mo automotive industries standard ya ka ba ki happen install ya kita ki tracking device haman lagi kali but kindan hiru kalau ki monitor mo ki monitor center ki monitor ini kanang makan kata ka safety nam taki passenger ba shong kali te ka nakaliang juga ki guidelines bagi ai nakaliang juga sarkar India kalau ya state government gede ben implement link bakiniti telecom company tingi sungthu katkom kajing wat youtube lingi kasang kandon kajing don kam ya ki students ki bapa se ka IT information and technology ti kan de ke ba lada ka government ka jongi ka shim khia ban pen rekam ya kani kan de ka we ka ban ailat aikam ajam ya ki khon samla ka jongi nadu bari ki IT sector na administrative ba kam ta ter tinggi ajumut ba de ban implement link ba ka BSNL ka ba don ba ka setup ani pokas ke jongi hamal lagi district bat kum ta ter nomor beliau daki ai ya ki telkom company ki ba nombar kinwan hang ni ki dah haban bu ki setup center ke jongi bat kum ta ter bat ka we hiru kolong ba melak mentep da shay ba hadu menta ka state policy state employment policy ni pat don di ni company kinwan ba dapat yang petrekam ini kinwan ra di beliau joki na sabar kin ombak ini kita di pagi nak pergi jongki kering isuan cani isuan on distribution ne bakal nik project kalau abang longkom ta dia panggil awak jengtet bakal nik project akan nyak di post nem mo dia tak tahu ngila ajumut ombal lingba ke BSNL dia kila menurut implement ya kini kamu ke BSNL dah kadang kam employee sukan advertisement buat kan shibe ke lokal ke jongi kadi kata basah kau wiru kalau ma ngila awak jengtet ha ngilap ba la penrekam ke BSNL kan revenue tu kan ni angin. Namar kadon kata ka mo kata ka CGST Central Good and Service Tax bakadon ka State Good and Service Tax. Ila ilong positive yang anle ke nama kung ka ni ai mangi kejingmut yang ka bagi iru isoi ha ni marwai. Dari nakala jongi ilong very clear. Lara government kam soi ha ek jing ajung iru ai makaro kanwan lingba ke public domain let her be transparency bakan dan kata ka you kan kata ka kat beni kan kai ka bangi na ka FCP ngi ajung mut kamlong kari ka balik ke government ka bahatam dia kata ngi ngam dia latangi suhun pa dia kata ngatrai da government ka ya da kiwi gelenti kam perkhat ikna samla ka jongi ba mo kat ni dan ngatrai sai sien ngi ban sing haban lum yang ikon samla ka jongi ya haban yaki aro